cepon ajunan tau le pokol kiai macepon Al-Quran oleh pokol le ni kasih perlu terangaki pak pokolan seyoleaki berengkusi Allah Ta'ala di Al-Quran kak dito cepon debuna kanjeng Nabi darbun ghairu mubarrih pokolan cetaknya ke Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayunihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma shalli ala Muhammad miskinun miskinun miskin rajulun laysat lahum ra'ah walau kana kathiral mal miskinatun miskinatun miskinah imra'atun laysa laha zawjun walau kanat kathiratal mal. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil rapat jalan kegelak pak katora dekat samadhe jenatan tretan kaum muslimin baik serabu epon dari Kopang napanya apa kan je Kopang tengah ki ko tengah ota be si dari luar Kopang setuju si ampun mi sami hadir enggak di Topangkunan juga nan dekat samadhe jenah para bengesepo tokoh agama, tokoh masyarakat, para guru ngaji taretan badan kaula seki puru pisaos ampun menyampaikan sambutan bekel dari tuan rumah Eki Gadito Bapak Bambang Suwito dan Ki Puru gula pernah berjuang sareng beliau Gadito 7 tahun yang lalu gula sebagai angkatan darat beliau sebagai angkatan udara. Keng mustina mungkin beliau nikah norok nyerang Israel teretan. Engki angkatan udara nikah. Jukenan deka sebutan gaula amul jaki tuan rumah Bapak Azizah. Jukenan komandan C2 yang berbahagia Engki Gadito Ananda Usman biando. Sareng binina pon lestari akad belum kemarin apa maker tak enggak biar nih kah dari nyaman nih kah oke abid pon ke mantar muka akad nikah saya laksanaki berarti yakin akad nikah saya barokah amin akad nikah saya laksanaki mantar muka detia akad nikah saya macam deka atena para bengasepo komandan 2 otamana mantar muka deti akad nikah sema cemper kanjeng Nabi Muhammad amin teretan abdina tak lancang pamator karena acara pagi mangken kadito walimaan beni pengajian anika pengajian apa walimaan Pak sepakat ki manabi walimaan cepon debuna para ulama bidah bareng pengajian manabi pengajian kan itu teretan pidato nak kiai lancong
bahkan sampai sejam, bahkan bodoh sih sampai sejam setengah. Kini ngoten. Tapi mun pengajian biasanya konsumsi nasa kader. Jarang beda pengajian, bah beda berkata nggak pagi makan ni jarang. Kini ngoten. Letape menabi walimaan ni keteritan, cepon pun para ulama tabolik na pengajian pak. Pidato na kiai tak oleh ceng lanceng. Makan bigulai bektoi ni kah. Paling lanceng 20 menit. Eki. Napa langsung ngakan bibon bermah? Hah? Bomare rocem bian ni kah pak. Eki. Paling lanceng 20 menit karena ni kewalimaan. Walimah ni kemun terjemah kita ke bahasa Indonesia. Maknana pesta pak. Ken gula tanya ke masyarakat kota tengah nih kah, mana bi pesta acara intinya apa teritan? Wahai budi wah ranjing wah, pola korang ki bro kesah. Panjenengan ya torika dito sarang tuan rumah ia jaga deer. Tininggule sebagai penyampai mau itu hasanah kak dito, namun iklan teritan. Jadi gula tak lanceng mamator. Pera abaring pesan singkat deka Ale Usman komandan laki kak dinto berkaitan berengkatipun apa cara mengarungi bahtera rumah tangga. Ngereng tua aki tretan mencermuk ke rumah tangga na Usman sareng rajinan kak dinto berengkus ya Allah Taala parina sukses. Amin. Bedetiakina rumah tangga akatia se debuak berengkus ya Allah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ya rabbal alamin. Ngani kale hi caipon tebuna kanjeng Nabi nyi paten orang bini akatika dito teritan istausu bin nisa'i khaira sehingga orang kopang tengah teh panjenengan yang dalam bergaul sarang orang bini pak kalau sarang panjenengan sebagai orang laki tak oleh aben surombenaki bini teritan istausu bin nisa'i khaira mun terjemah bebasah sehingga jaban seromban bergaul bareng orang bini fa innahunna khuliqna minad dhila'il a'waj orang bini kadinto berengkus Allah Ta'ala cipta dari tolang rosok sebilu. Napa maksudnya tretan orang bini cipta di tolang rosok sebilu ini kenapa maksudnya maksudnya pak orang bini kadinto sekama bisaos pasti berengkus Allah Ta'ala ebri karakter ebri fitrah ebri sepat sekorang saya engki orang bini sekama bisaos pun tak orang bini kopang tak orang bini koncer pasti ngakungi korang karakter sekorang saya fitrah dari Gusti Allah Ta'ala sekorang saya dan dia pun kanjeng Nabi seterusnya faida dahab tatuqimahu kasarta panjenengan manabi bak nyoba kangkui maloros tolang rosok sebilu kadito tak kira bisa mun epak saya peloros detina potong dia pun kanjeng Nabi ini keteritan artinya apa kanjeng Nabi apa yang wasiat dia kakau serang panjenengan selaku orang laki sopa aja sabar ngadepi orang bini Allahumma sholli ala Muhammad. Karena orang bini pasti berengkus Allah Ta'ala ebri pansaponapan karakter pansaponapan fitrah sekorang saya orang laki basaper ngadepi ka korang saya nikah maksudnya debun kanjeng Nabi nikah pak basaper dong ya di antara nikah orang bini raja tampuruan nah sehingga Usman mbian mangken ampun andi bini jaga perasaan Nabi ini nah mulai mangken mbian ni kata oleh po nagunjingan orang bini sebini mahramah jaga perasaan Nabi ini nah di antara karakter sekorang saya dari orang bini teretan sekama bisaos nyama orang bini paste caremi ayo jawab cekok takok ke gedung engki namunten sekama bisaos nyama orang bini pasti caremi pak panjenengan jak protes teretan karena kasak pacet pon papareng dari Gusti
Allah. Bahkan abagula almarhum ke Muiz nikah debu. Dia kata santri, "Jong, saya ngak jong, baan mula kabin jong, pasaper ngadepi bini ni jong. Orang bini lecet pasti ceremi jong. Mun beda orang bini tak ceremi jong, dan dia mun beliau. Mun beda orang bini tak ceremi pak, dan dia mun ke Muiz, kau diperiksa jong. Aja orang bini asli apa palsu? Karena mun asli ya pasti ceremi. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ngadepi orang bini saya ketika dintot retan, kau serang panjenengan selaku lakeh, kau tu saper. Usman selaku lakeh, kau tu saper. Pasti ceremi jong. Nyari orang bini tak ceremi di mah. Cangkolang pak, gula tak top nutup nah. Panjenengan munatanya ke gula, kiai, katipun apa mana nabi maknyai kiai? Kakung na ajunan, katipun apa? Bapak, gula tak top nutup nah pak. Jung saraan pak, engki teretan, engki. Ini kan karena ki mangken nyaran-nyaran, tak kira serangap bereng bini na Usman nikah, ya ki nyaran-nyaran biasa. Engki, Siti Nur Azizah, yelok seram, Siti Nur Azizah ni bini nembian yelok seram. Oh, Azizah, yelok Azizah ki, nembian ngucak serah ke bini na. Adik, oh. Kau nak adik lah cong, ober sayang wah ngajan orang. Okay. Aziza kain to, engkiki mangken jong, tak kira keluar aslina. Aziza mangken ni ke sebulan 2 bulan, apenta bareng Usman, ya birci, tapi pak keluar aslina. Iki no punten teretan, jong, dan tek 1 tahun 2 tahun jong, keluar kia markoyan anak. Bo tak kira burung kiri nikah. Gula benikeng kok nakon na Usman pak. Tapi sobaja Usman nikah siap. Engki na betul. Karena Nabi siap, insya Allah selesai kabudina. Tapi mun tak siap tak kerja. Boh, mangari tang bini. Nah, mun pun siap. Umpaman na nikah kronyam nikah Usman. Mbian nikah berumah. Le 1 tahun 2 tahun kronyam Usman nikah. Pas enggak kepidato na gula nikah. Celep hati na. Mak ngeronyam tang bini. Iya ya. Debuna kiai wah. Orang bini sedima bayi pasti remi. Insyaallah nih kak. Napa seperti laksana aki bareng Usman kak dito teretan bekal bijaksana manabi ampun siap dari awal. Allahumma sholli ala Muhammad. Telok pak. Resep pangadi orang bini kak dito. Jong telokan jong. Laksana ki telokan kak dito. Insyaallah as-sakinah, al-mawaddah, ar-rahmah. Akati sejanji aki bareng Gusti Allah Taala. InsyaAllah bakal koleh. Nah apa sih telok nih kasih tong? Usman menabi tero mawaddah warahmah. Dati orang laki jong senga jong pengkota nang jong. Napa maksudnya nih kana pengkota nang le? Pengkota nang kenapa maksudnya? Baca gua angguan melolom ya. Napa maksudnya? Hah? Maksudnya dati orang laki jemu kolan pak. Oi Budi. Dat boy kalau colpok bayi. Dati orang laki ini kata oleh mukolan pak. Engki cangkolang mana bibada orang laki mentang-mentang sebagai kepala rumah tangga pas nyanyi napok nyanyi uppercut. Tahu gak uppercut dong? Nyau dari babar. Anika benih orang laki petel nih pak. Mun bada orang laki ketika dinto nyanyi mukolan ke binina anika berarti orang laki komangi. Yu setuju yu? Ambut cap se mbian nika kelu. Wala tang ko bini anak. Setuju mbian? Mun mukolan binina berarti orang laki komangi. Setuju mbian? Engki. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaulah serang panjenengan ni ke pak mana bitro deti orang laki si petel wah tendeh orang laki si paling petel Habibuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ini keteretan japon dapun Sina Abdullah bin Mas'ud. Sina Abdullah bin Mas'ud ni kak tong setong sahabat sayeti ni bareng Kanjeng Nabi keangkui keluar masuk ke lemah. Sehingga Sina Abdullah bin Mas'ud ni kaoning katipun apa Kanjeng Nabi enalekana bergaul sareng raji-rajina. Sina Abdullah bin Mas'ud depu
ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuddamahu wa imra'atahu qad. Kanjeng Nabi tak pernah ngastani pembantu-pembantuna, Kanjeng Nabi tak pernah ngastani raji-rajina. Eki cong pengkot tanang dati orang laki tau lemo kolan. Masyarakat Kopang kena tanya, kiai cepon ajunan tau lemo kolbini, padahal neng Al-Quran yo tini berengkusi Allah Ta'ala mukolbini. Allah Ta'ala debu wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Orang bini manabialaben kalakena pertama beri nasihat, muntah medes beri nasihat, wahjuruhunna fil madaji pesa katedungan. Pak binin panjenengan manabi umpamana laben iki beri nasihat tretan tak medes canda pun Gusti Allah. Yang nomor 2 pesa katedungan. Panjenengan tedung ning yamper tigel mak binin panjenengan tedung ning kamar. Insyaallah mun cinta ongku ka panjenengan, insyaallah le pare le mare kutek soko nembian. Mas tak pindah mun tak medes tretan pesa katedungan canda pun Gusti Allah seterusnya wadribuhun pokol tak napa. Orang Kopang katanya cepon ajunan tau le pokol kiai ma cepon Al-Quran oleh pokol le ni kasih perlu terangaki Pak pokolan seyoliaki berengkusi Allah Ta'ala di Al-Quran kak dito cepon debuna Kanjeng Nabi darbun ghairu mubarrih pokolan cetaknya guru gula iya Pak guru gula Syekh Muhammad Ali As-Sabuni debu pokolan seyoliaki berengkusi Allah Ta'ala nikah darbun romansia dan debuna beliau pokolan romantis. Baca iya siaan Pak. Engki contoh Ale Usman ki mbian umpamana aden sobu mbian jaga bini jaga le yang cinta ayo jaga napa Mas aden sobu ayo bajang sobu jaga kangku ya bajang sobu jen matepak sapok ya tobi hari ya si oliak Pak beni pas ngalak donang nalandu Pak yang patak donang nalandu ya nampes kecap Pak darbun ghairu mubarrih bahkan janda pun para ulama kaddarbi bil miswak pukulan yang tidak menyakitkan seperti memukul dengan siwak oning siwak Pak siwak kan nikah mukul kui siwak ya pokolan takan dan nikah ki gula setuju ke guru gula nikah dan dia punya beliau pokolan siolek berengkusi Allah darbun romansia pukulan romantis nih keteretan benipah napok Pak engki lagi dadi pokolan sinyake tetap tak kengingan ki berengkusi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pertama pengkot tanang, saya nomor 2 ngadepi orang bini kadito Ale Usman, saya nomor 2 setel kopok engki mangken mbian tak kira kronyam bereng bini na ya biasa ki nyaran biasa dentek setahun 2 tahun dong keluar kia markoya anak engki tak burung bakal kronyam engki no punten tretan engki bola tareng perak neng kanto sia pidato nih Pak debat compok ya pidato iki ya Pak engki dadi setel kopok nih keteritan bukto nangoronya mas mbian nih keburum mama tak beres mbian beri gulai janji ki bakal nalon beri gulai janji emeliakin emas makin nikah lecikan mbian cet mulai lambu mbian perpan ngak nikah Pak setel kopok bu mun tak setel kopok kacau teritan kacau tak kacau engki lah deng magendeng ruak deng magendeng jong je gendeng ngongko jong deng magendeng engki ngadepi orang bini perpan ngeronya maka tidak dinto Pak wah anggaplah dari ngadepi radio rosak eki coba mana bi panjenengan ngakui radio rosak suara ngeresak selak ke kuping pada remah
Wah, penting aki pak. Ya bisa penting aki, tapi ya masa idolim nah. Eki, tong setong acara kang kui ngadepi radio rosak, beremah, ya repot ya radio rosak. Eki ini volume na justru jan ranying, apa? Terpoter walumpor. Batin nah tak bisa, apa? Tepeltin na locot. Tong setong acara ngadepi radio rosak, teretan, ya laki dingaki sampai tade beton. Nah, tade beton ambu tibi. Bener lagi? Orang bini ni kan ngosok, yang ni keburu mas, tak kira pas sejam pak, setengah jam lah mare. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya nomor 2 setel kopok nih kabon, jangan ditanggapi. Orang bini parapan ngosok, parapan akikir dek kau le serang panci dengan pondeng makin dengar nikah. Bigula Osman ni kayak beri resep, mian le, mana bi abri sehat kabini nah, bo. Jok parapan ngeronyam, jok parapan ngusok beri nasihat. Orang bini parapan ngusok, kalakena ngeronyam, kalakena tada mede sebebele pak, tada mede nasihat mantak. Eki dong betul, eki. Mian ni kabur mamas, mian ni kah? Dek, bani dek iya, abah, alaben, eki. Mati boleh. Kalau bernasihat si bener, orang bini ini ketretan perpan ngosok, baca Quran mantap pak. Mas embian ni keburu mas, ngecepek kakak tiga dinto, baca na Quran mantap. Dek, kalau Allah Taala, mun ngaji waka masjid mas, iku habibi ini lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya terakhir ngadepi orang bini kadito tretan, setel bui, cek tanggape. Deki mun tanggap nah manabi ampun jelep tretan mungkin bektona emosi tanggape jen kacau pak dentek saare dentek 2 hari dari ngusok dentek saare dentek 2 hari manabi ampun jelep buru belai insyaallah manabi ampun jelep bebelen laki kak dito insyaallah terima fireng bini deti jong seketika emosi seketika istrinya kamu itu marah kepada kamu mater muka saper tapi saper na can ki buru pasti ngeronyam pasti perpan ngeronyam jangan kemudian dinasihati seketika itu pula tapi dentek saare dentek 2 hari bahkan dentek 3 hari buru paenga insyaallah manabi perpan ampun celep insyaallah masuk bebelen orang laki mater muka taritan Usman nikah parina saper indelem mengaruhi bahtera rumah tanggana parengna amanah yang dalam mengaruhi bahtera rumah tanggana sehingga bisa nonton rajina nucu dekat keridana Gusti Allah Subhanahu wa taala mana bi ampun parengi nak foto matur muka nak foto na ibadat yakin nak foto solihin solihat matur muka taretan Utsman nikah nalika mengaruhi bahtera rumah tangga parengna kempang rajikena parengna murah rajikena kang kuy sangu ibadana insyaallah jong amin pak khosok dong materi pada ke Mekah Madinah amin kalau benar haji atau umrah amin Allahumma amin teretan kita makin ni keteretan banyak si edolimin bareng orang-orang Israel edolimin orang Amerika ngereng tu aki makin teretan kita utaman si daripada Islam si semakin kak dito terdolimi mentermu ke bela berkusya Allah Ta'ala baik nang Palestina, nang Iran, nang Syria, ben nang negara-negara lain, maturmu ke Gusti Allah Taala, parina bantuan min indihi dari ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena makin ni keteretan Palestina ni kah ngarep bantuan dari kama bisa tak bisa. Takut siapa bantuan. Saudi bahkan bantuan Palestina takut. Engki, Qatar apa boleh Qatar. Qatar ni kan justru sekutu Amerika. Engki. Mesir takut saya bela Palestina. Mangkana ya pun dia pun guru batan kaulah. Kaulah serang pancingan nyon ka Allah Taala makin nikah matur muka teretan kita sebagai Palestina bela eventua. Berkusi Allah Taala min indihi dari ajunan kusi Allah Taala. Kaulah serang pancingan tak nyon deka manusia-manusia saya semakin kak dinto kata akuan ngadepi Zionis ngadepi Israel ngadepi Amerika
tapi kalau serang panjenengan langsung hanya onda kajunan Allah Subhanahu wa taala. Matur parina kemenangan. Hadanallahu wa iyyakum ila ma fihi ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.